At yung siping mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asbo mo, emiti ko, sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung siping mo, katatakot, kakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Sikalan intuming aking manapuking bahin, manaragul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo, at yung siping mo, katatakot, kakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Dalan at mapangaling, malilit ni balik, lakwan na kamaning sala, lungkot akong bara, ako'y kinumo, at yung siping mo, katatakot, kakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo.
Maya pa sisilin po kaya katamungan, pagkabetala po king kaya katang kapag masusyan din kapasalamatan daring makatuki. Para king kapasalamatan ng Felipe Sampang Jr., para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan ng Abong Tayag, Jeremy Austin di Malanta, Jessica Banawa, Tricia Hizon Lazaro, Dang Soto Leomson, Det Sablan Espirito, para king personal akayadwana ng Nicole and Maribel Lorenzo, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldan ng Victor Carbungco, Temi Bande, Estrella Navarro, Arturo Bitog, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva, Gerald Francis Lagman, at ding anggang kakaluguran na kamag-anak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong mayango na bi, Michael Vincent San Pedro, Clarita Maming Valdivioso, Pablo Galang Sr., Maximo Basilio, Lolita Bautista Hernandez, Sister Rebecca Maglalang OSB, Teresita Zablan, Doroteo Manalo, Maria Lena Coloma Estrella, Victorio Babadilla, Tom Torres, Natividad Fernando, Carmelita Ramos, Domiciano Fernandito Elena Tizon, Guillermo Ampo, Rosalito Talon, Belen Enriquez, Teresita de Jesus Danding, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, at din sablang kaladwa kim purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanto indalit apamuklat. King ligyon ng paning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. King gido manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po among. Manyaman po itang komportable tamo ne. Tangawsan tamong comfort zone. Tsaka tintamong comfort food. Ang po nga titang comforter. Comfortable po. Sometimes we are called to go beyond our comfort zone. Malamon Diyos, tutulak na katamong lagpas kaya tangi katamong komportable. Siguro Pedro, komportable na yung manasan. O kaya Pablo, kay munang pamawasa, komportable na yung bilang leader. Dareng magpaslang, kareng Kristiyano, maupayaya. Itangan natin tanang komportable lugar. Pero yung Diyos tutulak na katamong, mga kita yung mas maluwalas pang posibilidad kimbiyetam. Paluwala na katamo kaya tang komportable. Baka nita tunay pinakita po yung mas marakala posibilidad amanaya kimbiyatam. Karin panahon migkasala tamo, aminan taking Diyos yung kaya katang pamagkulang, kitmit mong kababan. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana kimbiyelang angga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala po rin kaya katang panalangin. Dan kaya katang intention. Datang may nabilin pa ng pangaditala. Kanakuman po ating kay makipanalangin. Ganakantala ngayon ni kay misa tamo at tabi-abeta ang mga di. Oig pa, kimpama paligaya mo kang Kristo at pamiparala mo kay kami kingya kang Banal Espiritu. Biglat me ing dalan papunta kimbye alanganga.
king pamakira kemi kaniting kalam, pasulungan mo kay sana, king kaya kang lugod. At kapamilatana, king kaya kaming kasalpantayanan. Itiyadon mi, kapamilatan ni Ginoong Hesus Kristong anak mong mabibiyat magari, kambe mo ting Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king anangaga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ing Haring Agripa at Bernice, dinatangla Cesarea, bang dalawan det pugayan Efesto. Inyang miglambat nong bagya ka rin, abuklat ng Festo, king hari, ing kaso ng Pablo. Ngano, ating metong makasukol keti, akalakwana na po ning administrasyon ning Gobernador Felix. Bigla dang pasibayo kanako at kanitang mentako Jerusalem, ding pamuntok daring saserdote at ding makatwa daring Hudyo ing kaso at inyawad da kanako ing sentensyahan ko ne. Dapat sinabi ko karela king era ugali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing ipapatere ing ninupamantawong bibintangandang pamikasala, hanggang ero akayarap king huskado ring bibintang dakeya. At hanggang emika pamikatagong ipaglualune ing keyang sarili, king bibintang da laban keya. Kanitang dinatang laketi, eko pepasayang panahon. Agad-agad ang kabuksan linuklak ko king husgado at inutos kong hiarap de kanako ing tao. Inyang ikwalan may kiyarap king husgado, alano mang inarap, nano mang karing pamikasalang isipan kong iyapagda. Ing karelang piyamanwan laban keya, makahinggil mong bukod king sarili dang rehiyon at tungkol king metong atawong milagywanan Jesus. Metene kanu ing taong iti. Dapat pipilit ng Pablo king mabiyeya. Eko balo nung makanano kong atulan ing pisasabyan na ito. Inya kitang ko kang Pablo nung bisayang karine Jerusalem, malitis tungkol kareng bibintang da laban keya. Dapat ipablo minapilaya, inyawad ng eya milalako gwardya, at ing emperador yaing lumitis king kaso na. Inya inutos ko ing gwardyahan niya, hanggang eke akwang aparalo king emperador. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, king banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao. Puryan me ing lagyo ng banal o kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang puryan, sablang keya kaya pepanabang emusa kakalingwan. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Nung makananuya katas ing banwa king yato, makanyan kalawak ing lugod na kareting makitakot keya. Nung makananuyang marayo ing aslagan king albugan, makanyan niya karayo keya king kekatang kasalanan. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono, at mengarya king meto katawan, ikong masikan at mayupayang anghel, puryan niya ing Ginoo, ikong mayupaya at masikanan amamintu king keyang amano. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono.
talakad tamo buban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, umia kayo at ituro ing kakong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning yato. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ko ang timurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang may kapag anmusal na lo, kitnaning Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, magit ka rin eh. Wag Ginoo, balo mo namang kaluguran da ko, nga nang may gibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring bisirong tupa. Kitnaning kadwang ukdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May kibati Pedro, wag Ginoo, balo ko, balo mo king kaluguran da ka. At nga ng Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitang na kaya king katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May lungkuti Pedro, uling may katatlo na kitang kayang kaluguran mo ko. May kibat ya, Ginoo, balo mo yung sabla, balo mong kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin tupa ko. Ing katutuan, sasabihan ko kaya ka, inyang kayanakan mo, ikay pipabless king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Dapat po tang matuwana ka, yat chat mo rin gamat mo, at iwaing mipabless kaya ka, at idalada ka king lugal ay kabisang munta. Sinabi na iti, ba ni pawaga nung makananuyang matay Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus kaya, tuki ka na ako. Kapatadig may pabalita ng kakatang karigtasan. Kapuriang kaya ka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Good evening po, Amo. Life begins at the ends. Life begins at the edge of your comfort zone. Magum sa ing tunebye, potang lualan me, ing lugar nuka komportabli. Pwede na ako pungkutnan? Sagutan nyo na ako mo po. Yan kaya isip mo, kaya resiping mong sisimba. How can you explain why a baby at its birth cries? Ot bo kaya potang mibay tiyang anak, kikyakya. Nino po yung pepa mga naketi, chingkora. Ot kikyak na kaya ng anak, kabait na. Buying environment. Kayo. O kagalang ikit ni manay malago kinyak ya. Diyos ko, sura ng mako nga na. Siyempre, imana kikyak eh. Ot kaya kikyak ya, nag-iba yung environment. Esan eh. Precisely that's it. In fact, if children or an infant is not crying, pakyakan ning doktor, huling komedro, na huling bang mga isnawa. But there are many reasons for this. Siguro may ito nga dahilan. May ito nga po ini. If you ask a baby, nung conscious siya, nung papamilinan me, kaya nga tiyan ng mana o lumwalya,
No kayang pulina na. Siyempre, kinina ako mo. I'm comfortable here. Floating, floating, floating. I'm ating protection. Kumana sakit. Yung temperature pareho mo. At kung pamangan, konektado na Kenny, supply ko. That's it. It's warm enough. It's not cold. Nungkot na may po yung anak, kita nga siya ng ma, komportabli na ka rin. Karinya mo. Because maybe a baby or a child, an infant, could not imagine or could not even accept or could not even think that there is life outside the womb of the mother. Na siguro agmutisipan ating pangbiye. Lagpos ketang manyaman na biye. Biro mong 6 kambulan, kanyang-kanyang ka, kanyaman Kaya ba't biglada kang abita na bites? Biglada kang itulak, biglada kang palwalan. Isanit, ita mo pilang kapang oras metod-tod. Puta nga ba, gisingan da ka, anak kasakit katawan. Kaya kabisan tala ka dalos. That's why, for maybe a baby, an infant, there's so much pain, and even the pain of not only physical discomfort, the imagination of they have to go out of that comfort zone. Siguro naman naisipan natin pambiye, lagpos kening atya ng mako, kenina ako mo. And that cycle of process goes on. Pota pong komportable na keng anak ng keng pago ng ima, matutod na keng pago, di ba ting time mausandang mangilala rin anak, komportable na keni, balo na nebaw yung mano, komportable na keng boses ng mano, and then suddenly at isiping baleko nande, kumyak ya. Datang na rin bapa, pondara, kumyak ya. Because that is already the comfort zone. I'm saying this because this is the experience of Peter and even the experience of Paul in the first reading. Nungkot nan may siguro yung Pedro, komportable na bayo na inaw si Jesus. Kanya maning tahimik ka biye. Abe mo rin pamilya mo. Kanya maning tahimik ka biye ning manasan. It's a quiet, private life of a fisherman. Matwane, sanene kayong makanya na biye. Kasakit, papalit na yung kay biye mo. Yan ang value ng biyeng Pedro ito. The first reading, Paul. Komportable na Paul. He's already a person of authority and even leads the discomfort of so many. Yan po yung manimuna in the persecution of Christians. That must be a very safe place. And yet when the Lord called them for conversion, Pablo may nabuya keng kayang kabayo. Naman po may pao keng kwao, na may nabu keng kabayo keng kwao kasi may pawali po. May nabuya, literally, may nabuya. May nasakit ya, may bulag ya. Bala mo, he has to see things in another way. A new way of looking at things. You have to go through that darkness for you only to see what is brighter and better. For Peter, it must be comfortable to hide. Mi kasala ya, keninako mo, mi kamali ko. I'm already comfortable hiding. Pero po palwalan may keng masalang, sasalikot keng madalundom. It's a lot of discomfort. That's why sometimes people, they could not accept change. Po ating kasasabihan na pamagbayo, not even personal, not even personally. Sometimes it can be about your office, about your function, about your business. When somebody would come as a consultant or somebody want to introduce change, you go through that discomfort zone. Life begins at the end and at the edge of your comfort zone. Kailangan mong tanggapan, lagpusan, nung nukaring ka komportable. Ini pong pandemic ay ini pong panahon na ning kaya katamong COVID-19, it brought a lot of discomfort. Kaya katang akasanayan, what we used to have, napareho. There are two sources of discomforts. Itang tandang stagnation ring. Itang stagnant na ka, keninako mo. To be stagnant will be just the same. Alang magbayo, pareho mo rin. And okay na ka rin. That's your own comfort. And when that stagnation is broken, then kabisang talakad, kabisang mamin, kabisang magbiyayo. You become defensive. Sometimes, mimuha ka. O mo pukot nandeng mimino mo, kaya sisindi. Kapilang katok ng sindiya mo, nung ina ka mo kamuanan.
Kapilang katok ng miminuma mo, to'y nakamukamuanan. Kapilang katok ng susugala mo, reta mumunta kang big time makasino, at kamimuala. Because they want to be stagnant on that situation. But when you push them to go out of that comfort, that is the beginning of new life, something better, bahan biyan na nga kasanayan daw. Outside na po another comfort zone, itang the comfort of order. Para-pareho, predictability, organized, result. Yapi na yan. When there is complexity or chaos, timongeni, tabalo, kapilan magbuseng klase. Karakal ko taramdaman, edabalo nung mag-enroll la, o mag-enroll, face-to-face, o on internet, or something that is mixed. There's a lot of discomfort today. And you know, I believe, from the perspective of our gospel, there is life. Ating may babait, mas malwalas, mas malawak, mas malalam, mas makabaldugan, at mas nakalabihan. Eta po tatakot. Because this is the only way of life. Aga na kaya po itang bibi nga manuan ko, nung mi bait palagayo, aranasan ng nyaman kimbiyang lugpos, kaya nga tiyanang ima. Baluya po rin asan, at yung kareng ausandang fishbowl, o kaya po rin asan at yung kareng aquarium. Ano po kasantig ne? Deng asan at yung kareng aquarium, atin lang sulo, malinis la sa doon, lilinisan dala, komportable la, alalang kalaban ka rin lamo, pakanandala, sa sobra pa ng kahing papakanda, they are there. Pero palagay mo, itangasan na ito, idalami kayong dagat, nung kanya talaga dapat menibat at pupainlap. Siguro katakot na, siguro bisa, kini na akong aquarium, kini na ako, okay na ako, kini. But you know, that process of discomfort will bring us to something better, farther. Potang tatakot tamo kayong pamagbayo, eta masumulong, eta mandagol, eta muakiting mas marayaman na biye. Masakit po na yung kayong pamagbayo. At masakit. Anti mo punta may stroke ko, yan po may stroke ko. Ana po kasakit para iluwal ming gamat mong makanyan, nakasakit. Para ilakad kayong bitis ko ngayon pila ng bulan na gagalo, nakasakit. Kaya ba't patas na pa rin doktor yung gabat ko ngayon? Ay, nakasakit. Siguro sabi, kaya ako mo, kaya na ako. Siguro po hanggang ngayon makanyang ko gagalo. But if you are willing to go through that discomfort, it is the only way you can see the fullness. Minsan po, ating metong libro, yung title na po ng libro, Who Moved My Cheese? Ninong ginalo kayong keso ko? It's written by Dr. Spencer Johnson in 1998. Ano po kasanting ini? It is an amazing way of dealing with change in our work, in our life, even in our social situation. It is a good motivation, work for change in our life, personal, in our business, even in our organizations. Makanano pong malalyari, ating pong kwento, di apat la po, bala mapat lang dages. Deta nga dua, they are called mice, the other one little people. At wala, apat la. Mantuno pong mantun, pula-pula ila, mantun keso. Mantun lang keso. Milalabas naman, tigmanakit ditak, tigmanakit pamangan. Siyempre, biyadagis na ditak. O ito yung biyata. Ano kabilis mulay, ano kasikan. Sige, mantun lang keso, aldoldo. Nung ilaman itong keso, aldoldo, matela. Dumano pala. One time, as they search for different rooms, different places, suddenly, may kalubla po king meto nga bodega, meto nga maragula kwarto, sa pakyang keso. Nyaman, Katulada. Mamanga lang keso, aldoldo, big time. Sabi ko, pamasibas lang keso. Makakera lang kayong keso. Mamulay lang kayong keso. Kanyaman. Everything is there. Deta nga dua, enolil-nual kayong kwarto nga ito. That is their comfort zone. Kera-kera la, mamangan la, may dagulat yan, may tabala, may bagal la, may sakit la. Mamangan luluwal kasi atsuna nga nimburida ka rin. Pero deta nga dua, in spite of the fact, at inong comfortable zone, kaya tang marakalakesong kwarto, luluwal la pa rin. They still go out. Aldoldo, luluwal la pa rin, manto lang keso.
Aldoldo, panto na pangaliwa lugar po tati pagketa sumangin po tati. Kaya ba't magbalik la pa rin ka rin? Makanyan po, makanyan. Deta nga dua, may natili la ketang kwarto nga ita. Deta nga dua, durot-durot la pa rin mantong keso Aldoldo. Pupulay la pa rin. Bali po, dintanging Aldo, ot kabira, kagising do, ala na nga ning keso. One day they woke up, siguro tamigibandi kayong bali. Kailangan da na itang cheese. Leko da na kitang bodega yung keso. Siguro tinasinali. O siguro linipat din bodega. Deta nga dwa, no migalo. Deta nga dwa. No miluwal kitang kwarto. Datanggap. Nya pin title ng libro, Who Moved My Cheese? Muala. Od gelo din ka na kaming keso. And then deta nga dwa, they survived. Bakit po? Latino ko ng Meninton, latino ko ng Linwal, para pantunan in keso da para King Aldoldo. This experience of discomfort is really the beginning of something greater for us. We also have our own discomforts, especially these chains before us. Let this be an introduction for the call of Peter and the call of Paul. They have to move on beyond their comfort zone, beyond their own sustained life in their private space, and the beginning of their life of accepting their own limitation, accepting their own sinfulness even, and accepting the humble experience of being humiliated to accept one's fault and to accept forgiveness is actually a discomfort that brought life to our church. Bisa ko po magyariking metong pagkwento ako po mimane, total naman na etapa po we still have time. Medyo relax na. Uli nga tapa po kayong dita ka kay malapit na po mag-general General GCQ yata rin, General Quarantine, Community Quarantine. O nang kay pa ita June 1, ngayon ito pa po kayong kay enhanced, modified. Pero ngayon po, at kutanda ko puntal winant kutang, makanano na po mabiyasang susula po rin agila? Balo yung mga do you know, ala naman kasing eskwela there are no schools how to fly for an eagle. Alala po seminar, alala pong teacher, alala pong eskwela, mga nanususula po. Pero po tangayin mo rin agila po, ta susula po la, king babo da rin bundok. Po tang susula po rin abila, king babo na ning biga. Nung mumuran kayo nila, kaya talang babo. Mga atas, mga rayo. Mabilis, at hanggang kilibutan na, pwede lang sa ula po. Pero yung kutang, makanano lang mababiyasang susulapo ang makanito. Ninong tuturo ka rin. Bali po, ating po metong National Geography film, anak po kaburi ka rin, etang wild, the wilderness. May ngabit la pong video, camera, kayong bundok kamatas sa matas, mangebon la po rin agila, kayong peka matas, tangebo abot den aliwang animal, ang po pangaliwang threat, karing anak do. They are so protected, kita peka mata sa bundok, makasalikot. At karin po, siyempre, kalupad rin anak yun, pakanandala, potang mumuran, tatakpan dala, pagdala doon pa mga naldoldo, hanggang dargul nala, hanggang malakas nala. Bahil po mga nano doon tuturong sulapo. Naman papakit tatang ng sulapo, eli. Bahil po nang gawin da. Nang kay bigla na lang mo rin anak, itulak do rin ang pengari ito. Itulak dala. Itulak do kay peka mata sa bangin nugnuka rin lo. Kay bating agila talaga nabalo na ang gawa na. Nabalong gamitan den pakpak na. Kay bating tatang sa puwan na lo. Kay bati balik no ka rin. Kay bat potang komportable na no naman. Mamangal la pay na. Itulak na no naman ni mata. Manabo no naman Dabal lang gawan do. It will take a lot of process. Nung makatapilan mo, mitulak la, makatakot, mateko. Hanggang suddenly, mirasim panahon, deni nga nakagila, they are pushed beyond their comfort zone. They are pushed beyond the limits of their imagination until one day, they could actually spread their wings and realize indeed, they are called to fly. And that is their way of life. And that is their identity. Dakala po rin agila kay katao, pero enon makasula po. Uling tatakot lang manabo, elabisang lumal, elabisang mitulak.
Jesus, tinulak ni Pedro. Jesus, tinulak ni Pablo. Ilang meging agila ng kaya katamong kasalpantayan. They became a foundations of our faith in our Gospels, and I hope with us. Life begins at the edge of our comfort zone. Eta po tatakot, potang eta na komportable. Karin pa magumsa, ing tunebye. Kilagyo ni Igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatid kang Kristo, manalangin tamo, king igpatang at subanwang mitubot king kayang anak, king kayatang ari, amata saserdote, karimbalang imbukasyon tamo, ganakantala naman ding panalangin daring kapatid tamo, lalo na retang tatakot magumpisang pasibayo, o lumbal king karelang kayausan, king sarelang komportabling biye. Nga tapong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralano saya kaya ing kalam ni banal a Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang opisyal pampubliko, iparalanya sa karela ning Ginong Esus ing Espiritu, ning hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang sasalpantaya kin tunay Diyos, pisan meto nga no saning Espiritu kin lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kaladwa king purgatorio, kapamilatan ning kayang pamaytas, tayrano sana ning Kristo kin ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Di takpong katahimikan na duwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para po king kapasalamatan ng Felipe Sampang Jr., para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan, Abong Tayag, Jeremy Austin Di Malanta, Jessica Banawa, Tricia Hison Lazaro, Dang Soto Liomson, at Det Sablan Espiritu. Para king personal ng kayadwanan Nicole at Maribel Lorenzo. Para ring kapatid tamong masakit, kapaldana ng Victor Carbonco, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva. Para king alanganggang kapainawan, ning kaladwan ng Michael Vincent San Pedro, Natividad Fernando, Clarita Maming Valde Vienso, Clarita Ramos, Carmelita Ramos, Pablo Galang Sr., Domiciano Fernandito at Elena Tizon, Maximo Basilio, Guillermo Ampo, Lolita Bautista Hernandez, Sister Rebecca Maglalang OSB, Rosalito Talon, Teresita de Jesus Danting, Rita Ramos Cervantes, Maria Teresa Morales at Tomas Torres. Ginong Diyos, balikdan mo yung kaya kaming takot, lagpus yung kaya kaming komportabling biye. Ausan mo kami, agkat mo kaming lagpusan, yung kaya kaming takot. Ban magtamasa kami, king tunay kayausan, ning ligaya, ning biye ganap. Itiyadon mi kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia.
talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, kaya katang daon matanggap na harapan ng Diyos pang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oig paming malugod at pakalulo, iyang pangmila reting kaya kami ngayon harapan mo. Itubot mo yung kaya kang banal espiritu, ban linisan o rimbiemi, at kapamilatanan iting maging karapat dapat la king darawon mi. Iti adwan mi kapamilatanan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo yung manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayo ng puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo yung Diyos ay ginutam. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ding pasalamatan da kang parati numan ka rin. Oig pa, Diyos nga langangat lubos maypaya. Kapamilatanan ng Kristong ginumi. King mi bango nakatawan, malino nung pepakit, king kayang sarili ka rin kayang alagad, at king akakit da, minukyat yabanwa, ban kayang pamaglukluk dane ng wanan, apakyagum na kami, king pangatao mi, king kayang kadyosan. Ulinita, kambeding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, king alantok ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloik pa, igang panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi, pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katao na daya ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanahong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis tinga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyek tayong misteryo ng kasalpantayanan. Makiabetangan po magkanto. I Cristo metea, I Cristo metea, I Cristo inyang yan gaganakan mo ipahing kamatayan pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapen imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo. Ban sumuyo kaya ka.
mapakumbabaming pagamuamo, king igam sanang may sulusulo, king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kaminting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig pa, Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap king lugut, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod asusuyu, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalo na king parokya mi kaya king Banala Cruz. Ginutanggapan mo puwing kaya kaming panalangin, karing mayangu abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon purian dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristo ang kakanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kami ikabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang na Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at tiligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ng kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Masyag tapo, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo ye Jesus, ang milalakoking kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaws king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang.
O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kakabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, ing pauli ng yening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo, at yuka ka rin at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inango abye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panibaralan ing panibatan niting virus. Gawang masampat a paralan, ban naiwasan ni pamikalat na niti. Ampon makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo lo, ring kaisipan, ampong gamat da, ring mitagulaling, king pamaningat kareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, bang makapaninton masampat a kalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manalo na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalog mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makabiye masampat asaw, karing pamangailangan do. Itiyadwan mi, king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, at may bibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ng banala espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Nuan na Maria kamasmas ding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos igpami, ing Eukaristiya, yang kaya kaming tinapi nimbye, nating sakramento ning pangipatawad. King pamakirake mi kaniting misteryo, yatad na kaya sana, King biye alanganga, anong nuya, Jesus magari, manggaman king alanganga. Amen. King ginuyang manatili sana kaya kayo nga, At kaya ka at antimurin. bendisyonan na kayo, at bendisyonan na rin kaya kayong kaluguran na pamilya. Kilagyo ning igpampo ng anak, paniba ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa mi daw ne.
Metong tanggapan ing grasya at kapayapaan ng Diyos. Salamat, King Diyos.